Postoji kod Srba iz uže Srbije, posebno među intelektualcima, jedno, ja bi sad izostavio imena sa kojima raspolažem, razume se, a podsjetit ću recimo na moj lični prvi nastup kao izbjeglica. Ja sam izbjeglica od 1941. Nemam značku, ali bi bilo lepo. Nosio bi je dan i noć i na pižami. Dakle, ta činjenica, kad sam ja došao 1. marta 1942. u muzej kneza Pavla, čitao sam. Da, svi čitali ste. Ja sam dočekan od ljudi iz Srbije. Ne, to nije Kašanin. Kašanin je Baranjac. Nego to je bio Ivan Zdravković, recimo starosedelac, primer srbijanstva. Odakle ste vi došli? Ja kažem, ja iz Zagreba. A što niste ostali? Da ste valjali, ne bi vi bežali. Ja sam tad prvi put se vidimo. Kažem, gospodine Zdravkoviću, vi govorite besmislice. Vi ne znate šta govorite. Ja sam dobio 3 dana boravka u Beogradu kod Šterića, načelnika 1. kvarta, šef 1. kvarta, gde sam morao u Mišarskoj ulici da se prijavim. 3 dana mi je dao, a posle i u Srbiji unutra negde, gde idete? Pa kaže, meni je cela porodica tu. Gde da idem? I ko me spasao? Spasao me Toma Maksimović. Veliki, uvijek se prekrstim. Jer vama palo na pamet, kada se održi u Akademiji nauka, naučni skup, jedan, na temu Velika Srbija. 3 odeljenja stoje iza tog skupa. Međunarodni je skup izuzetno uspeo da se borimo protiv tog lažnog prideva da je Srbija stalno radila na nekakvoj velikoj Srbiji. Laž. To je austro-ugarska socijaldemokratska floskula kojom su napadali Srbe u vreme aneksione krize, da učutkaju Srbe. To je primila Kominterna. I isto to stanovište su ovi preuzeli iz Kominterne. To je arsenal Kominterne i bečke socijaldemokratije. Dokazujemo. Izvršni odbor na čelu sa velikim Hajdinom, mojim naslednikom, koji je bio 4 godine moj potpredsjednik, odbije da se to štampa u Akademiji. I mi smo onda našli, dakle, skup održan u Akademiji, štampa Srpska književna zadruga, parama koje smo mi na svoj način nabavili. Jer zadruga je bankrot. A to nije jedini primer. Ima raniji primer. Jedna grupa, Radovan Samardžić, Ivan Božić, tako je još je bilo i ja. Mi smo predlagali, ja sam bio potpredsjednik književne zadruge, da se objavi, da se organizuje pisanje istorije srpskog naroda.